Today sila in Vlakglaagte number 1 esayitini zaseTweefontein esayitini zaKwaMhlanga la khona sibize ngumama osibhalele ositshela ngokuthi noma unenkinga ethize maye ngithize ngathi ke sizwe singasemane sithatha isayidi li1 ke sizomlalela macanzi after lapho ke sokhona ukuthola ukuthi inkinga yini usibizeleni yeah locha mama yebo papa kunjani njani yaphila igama lami ngimpilo from uhlelo elibiza nge-identical force usibizile mama yebo ngibizile baba kodwa wazisa babukela ukuthi ngibani nginguma-talent club mina ngibize i-identical force ngoba nginenkinga yestand kwenzakalani ngendaba yestand istand sami bengingekho nginestand for 15 years sikhona la njengoba bathe bafaka central yathi sisitope ukwakha ngoba indlela le izophelela lapha basi okay so sangaye ku-police station ngifike ukuchazela ukuthi umuntu othengisa istand umntana kamamncane jama kancane sewukhuluma ngokuthengisa uthi akhe sibele kancane sithome sikhulume nge-Sanral uthi Sanral i-Sanral yathi sisitope singajahi ukwakha ingakaboni ukuthi indlela ifikaphi iyaziwa nekhosini leyo so sayekela bengingakakhiwa bekunomkhukhu wami oyi-1 njengoba kujame wami ukhukhu uyi-1 kuphela kunjalo istand sithenge nini istand sithenge 2015 okay then bofaka umkhukhu lapho ya lapha kunomkhukhu la kwenzakaleni umkhukhu uthi bathi bawuthenge nomkhukhu nje bona basho bathi bawuthenge ubani umntana kamamncane umfana umntwana kamamncane aphuma umbuza uthini yena ukuvumile nangisuka bekala athi nakathengisa ngestand until ngize ngigibele ngifike la nangifika la ngiyangiza la ngiyabatshela ngithi yekela la istand sami asambeni sokhuluma nalo muntu onithengisele ngoba mina akangikhulumisi lo mfana uphi lo mfana uthengisa istand njengazi ukuthi uphi bekumele sithole yena before singathola lapho no indaba le ifike e-police station bathi ngiye ekhosini ngibe abadila ngetandi bona badili ngetandi yeah so from ekhosini banginikeza zonke izinto zami beza la bazoba evicta izinto zana incwadi yakhona eviction okay beza bazoba evicta bahamba bona bayobophisa amakhosi ukuthi bakhiphe izinto zabo nebatshontshe 1 2 3 into zezenza ama-home choice iningubo ze-home choice makapa masamende namazenke bekakhona laphana bathi amaphoyisa eze azobheka umkhukhu lo ungakanani lo ungahlala lezo zinto lezo basishoyo soloko zange bafike amakhoyisa abakhiphile ngithi okay so bathi kungasingangeni laphana e-police station kugcinwe ngokuthi ngoba sile kugcinwe ngokuthi kungangenwa bakakalandeleli umuntu othethe imali yawo abanikeze yona bangangeni kungangena abantu bona lapho bangakangeni so babuyele bangena bathi bona babisele ngubani iphoyisa lithe bangene iphoyisa lelo ngilele kuthiwe bathatha uthetha amanamba kamuntu lo uzobhadela kuye so soloko azange bafike so bagcine bangenile labantu lapha estandini and mina ngiza lana bayangidrasela bayangishaya wangishaya mfana lo wangishaya okay ngikhuluma naye kuhle nakakushaya amaphoyisa athini so azange ngaya same time emaphoyiseni ngaya the full naso ngihamba namakhosi bathi ngihambe ngiyovula icase namakhosi bathi amaphoyisa nangibuza athi bathi liphi inceba la bakushaye khona kwaphelela lapho so mina ngazi ukuthi kosabeze amaphoyisa azobheka izinto ezintshontshiwe le case yamakhosi bathi kune case yamakhosi leyo mara abantu bahleli la and ukuhlalisa njani umuntu owangishaya la ngoba namakhosi bathe laba kosa bathatha impahla zawo ngoba idandi zamakhosi kosa bathatha impahla zawo bazise lapha nakulo bathenge kuyistand ngoba abamkhulumisi bona amakhosi athe abanikeza istand bathi bona abafuni stand abafuni imali bafuni stand okay istand sakabani sistengile thina mara nabakhuluma nomnikazi westand abakhulumi naye kahle bamthuka ufuna indoda yami
ufuna ukungibulalela ka pregnant ufuna ungibulalela umntwana ngathi ithi ngimchiftela ngithula babuya phi ekhaya abantu abanikazi bathenga istand babuya ngale ngisikhontrini bese la khona la number 1 okay mhlambe wena uhlala kuphi ngihlala kwabani lapho ngihlala kwaMthimunye mina ekhaya or kwagogo so sibaluleke kangangani istand lesi sibalulekile istand lesi ngoba nginabantwana bafuna ukuhlala dala sisilindile from 2015 sekusele kungena yonke into sekubathengisa istand samnjani and noma ngibathengise ngibakhulumisa nabo kuyalwiwa okay ngikhulumisana nabo lapho so laba bathe bona bakhulume phela mangibuza mina wathoma ukukhuluma uwedwa waya kuba very difficult angikhoni ukuthola lokho engifuna ukukubuza khona mara ke chubeka ke ngoba ngiyabona ukuthi ufuna ukuchubeka no mina ngoba bese nombuzo lo bengifuna ukubuza ngicine ngikhohle ngoba bekukhona izinto engifuna ukukhambe step by step usikona ukunderstandana mayima mawukhuluma kwezinye zangikhona ukulenza ilandele mara ngipha ikhuluma kwagcina njalo ke kugcina ukuthi vele kungangena okay amaphoyisa wathi umfana lo ngoba bengakhona wathi ngiyi-15 ngiyayifaka imali soloko mina ngagcina lapho mara bona nengiza la bangixotsha batsho usithengise imali istand leso umntwana akusimntwana wakho umntwana wakamamncanami so uthi usithengise imali wathi ngoba into conclusion agcina ngathi athe ngizoba nezi 5000 washo njalo athi ngizoba nezi 5000 okay ngoba ekugcineni ihlabathi ngibukhosi na uthenga istand noma usithengisa istand kose ubuyele ebukhosini kube ngibo bakwenzela incwadi abanancwadi ebukhosini bafetheni ngoba baya ebukhosini bahamba ukhona nomfowethu loya uboy sikhosana bahamba naye nabafika laphana bathi bazokwenza i-change of ownership inkosi le yathini kubo yathi ifuna i-original lentizana iphela wathola ukuthi bathi bazoza kusasa bazasiletha kusasa soloko babalindile azangafiki into ebathi bayitshile laphana is 200 rand ebayitshile nayo iboy iconfessile le wathi ayikho imali into ebekhulumayo ukuthi bathiya ama-2000 bathiye 200 rand and iilipi zabo zihlukahlukile lesi wasikhombisa thona mina ngifika la akusesengiso sona lesi akusesengiso no ngiyakuzwa reha okay bengibawa ukuthi kuvele ubukhosi sizwe iside lobukhosi ukuthi ubukhosi bazame kangaka ukubakhipha lapho-ke nangabe bahlulekile thina khe siyokuza ukuthi yini into esabahlalisileyo because wena uphethe zonke imfanelo amaphepha woke wakani ungathi basho anginandoda ibox ilibhaliswe ngami amakhosi khathazo ivithile nakuceda lani igezi iyakosi ibhaliswe ngami njengiyasendelwa incwadi ukuthi bathi la kubridge isigubhu ngisikhiphile mara kubridge nje kuceda ungena islip lesi sasethi sithembisile lesi sokuthi ngaregister ukuthi stand ngesami okay ngiyabona i-title so okay asikhambe mama singasakhuluma okuningi bazasithola ngaphakathi ngiyazi ukuthi kunamagama amaningi akho asikhambeni khosi bizasithola khona le yebo hayi uyangaza ngithi angimi thank you uphethe khona angibasi Phukile ngakho ila kunabantwana make hello ngibona ama-miss call bengisakhuluma la